These beautiful things that I sen güçlüsün demek ya. Sen güçlüsün. Sol jaqdagi o'quvchiga sen bilimlisin demek ya. Sen bilimlisin. İki qo'limizni ko'zimizga qo'yamizda, "Ma'gan jetyetin yesh ko'proq" demek ya. Ma'gan jetyetin yesh ko'proq. Ya o'quvchilar, sizlarga jetyetin yesh ko'proq. O'shunday ko'ngilga men bugungi ashq sabog'imizni boshlaymiz. O'tiramiz. Ya, Sultanlar bakalım. Молодец. Aha. Kelesi, ata-onasida bo'lmagan kuch faoliyati o'zgarishlar. Ayamiz. Mutatsiya deb ataladi ekan. Antisiriya. Молодец, ayamiz bakalım. Adamda xromosoma soni faoliyat aytadi. Qirolda xromosoma bor. Yig'ini boshlashni. Aha. Kelesi, boyaqa molekulasini bo'limi bo'ladi. Yes. Berbuatlah kau. Aha. Ya. Ini rasusan juga. Ini rasusan. Ayam itu. Ah. Aisyah. Lucu-lucu gini kan kita beda. Ini kan. Berapa? Kalau ada yang sini berapa? Ah. Suka jawab beda. Apa ini? Zeka. Zeka. Aha. Nah, нам sekarang apa sih? Bizga o'zbek jilga jetdi. Kelesi chiqib bag'oshga taqaylik. Burada ayağımda arxan bir bal, arxan bir bal. Aha. Kelesi. Bavşanda bir bal. Aha. Kelesi. Birinci cevap geldi. Berbal. Kelesi. Güller arkalı biz toplaz bölgesiz boğalarımızda kalıyıp bir hap geldi. Alay. Gülcan kolay koyuyoruz gibi o işte. Ya kelesi, o'quvchilar bugungi daxlimiz dasturda achiq bugungi yazamiz. Bu qurilishi Sultanlarning ko'zlari, gulyu va Sultanlarning bugungi bizning o'quv maqsadimiz yuzligini ya'ni ayqash Sultanlarning xalqaro aqlsizliklarni sifatlaymiz. Sabab maqsadimiz gullarning qurilishini sifatlaymiz, yuzligini Sultanlarning erishishini aniqlaymiz, ya'ni yuzligini ya'ni ayqash Sultanlarning erishishini solishtiramiz. Qo'shimcha bo'lganlar bizdan gulning sarig'i, gulning sarig'i bir tarafı. Kollarımız kolundan davamız aramız. Gülün avamız, gülün kurutuna tanışamız. Bize bir tarafı. Kelesi, gülün kiygen yeri, o bize gül tabanı. Köketik şılarımız gülün tabanı. Gül tabanı. Kelesi, postalança yaprakçaları. Mene, gülün canına, misal şu roşak gülün canına, rasıl yapraklar paylaşırlar. O bize postalança. Kelesi, o bize külkesi. Al endi o'quvchilar gulning negizgi bo'lishlari u bizga gulning analog'i, ya'ni atalog'i bo'lib tablanadi. Endi bugun jamiki gulning qurilishini bo'lib ko'zanlanuv degan shaklni tanishamiz. Bizga ko'zan negizgan qanday atalog'lar tuziladi?
ikkiga bo'lib, nariroqqa gulning suratini solamiz. Janiga nariroqqa gulning suratini belgilaymiz. Misol uchun nariroqqa gulning birinchi bizga Nurbolot aytadi, ikkinchi Nursulton aytadi. Halqan uchinchi ayamdan. Birinchi Nursulton gulning qo'shimcha bo'lgan atalgan qarasa, gulning qarasa, kan intikskirin ya atalımı yani analı kan bunlar asli formatda arş formatda xabar beramiz. Alındı. O'zimga o'zimdan o'rgangan aytib o'tirganman. Endi bizning o'zbek javob bu sizlarga pozitiv so'radi. O'zi pozitivni pozitivni bineri және өзгерген жұрнатанға анықтана береміз. Қайсы айға жұрнатанға айға жұрнатанға анықтана береміз. Айқас тозаңдану дегеніміз ол бір өсімдіктің аталығы екінші өсімдіктің аналығына тозаңды әкелуі. Соны біз айқас тозаңдану деп айтамыз. Мына жерде аталығынан екінші өсімдіктің аналығына апарғаны ол айқас тозаңдану. Айқас тозаңдану қанша түрі бар еді? Екі түрі жәндікпен және жер арқылы. Жарайсыздар, отырыңыз. Басқа бір аналардың ауызына түседі. Айқас тозаңдануды. Сәтті мышқа бар, сататын жатыр. Келесі қарып сапасына өтейік. Қариприусы арқылы қандай тозаңданады? Қариприусы айқас тозаңданады. Бірінші өсімдіктері қалай тозаңданады? Өздігінен айқас тозаңданады. Бір гүлдің ішінде жібереді өздігінен. Барлығымыз тапсырманы түр орындадық. Неге тұрып, бағалауға тұрып, бағалау жүрейік. Ең соңындағы бізде аяғы жауап берді, сұрақтар шеңберіне. Бауыржан жауап берді, я Бауыржан жауап берді. Гүлдің басты бөліктері кім айтады? Гүлдің басты бөліктері екі бөліктер бар. Аталығы аналығы. Бас кетемеген сынып батпады. Келесі. Абай. Ерекше өсімдіктер. Ерекше өсімдіктер. Гүлді өсімдіктің жынысы büyük мүшелер. Гүлді өсімдіктің жынысы тамыр, тапырақ, бөлмей. Қайсымыз мадин? Гүлдерде тек аталық немесе аналықтың болуы. Гүлдерде тек қана аталық уақытын жатыр. Гүлдерде тек аталық немесе аналықтың болуы. Аталық немесе аналықтың болуы. Қандай тозаңдану кезінде өзімізге құлақ әрі жеңіл тозаң көп болады.
аузына жұмсағын сүйі депті. Бозаңдарыңға қатсасын. Uşaq bizə düşüncələrə qalır, gözlərdən yedim. Dzięki dajcie. Осы жайлы маған жазып береміз. Мына жақта күл-күл жазылмаған бермеген өзіміздің